Par contre, si son privilège ou bien si son pinga, celle ça me dit nous, prends précaution. Actuellement là, je vais montrer nous comment Facebook traduit vidéo mieux dans toute langue. So, you monde qui parler, Veye bouch. Je vais montrer ça qu'on y a là. Okay. Your recent videos, audio are translated. You can view it now. لكن أنقل هذه الرسالة عني لأنها مهمة جدا. Arabic. بعد هذا الظهور الذي حققناه للتو لا يعقل الذهاب إلى موقع الاتحاد الهيتي لكرة القدم حيث سيتفقد الجميع هذا الموقع لأنك ওয়েবসাইটে আপলোড করাটা অর্থহীন যেখানে সবাই এই ওয়েবসাইটটি দেখবে কারণ তারা মনে করে যে সেখানে তারা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাবে কিন্তু যখন আপনি পৌঁছান because that's where you'd expect to find reliable information. But when you arrive, the message you find on the website, the next match Haiti will play against Costa Rica. What's the date? 2019. These are the match highlights. के साथ खेलेगा. तारीख क्या है? 2019. ये अगले मैच है और जो मैं आपको बता रहा हूं वो होम पेज पर ही है. Semuanya sudah ada di halaman utama. Terakhir kali mereka memperbarui halaman utama. Gardez pour un paramètre pour là si Facebook bon possibilité ça. En passant, sur besoin website, m'kajé